me hands, is that okay? Is it okay if I call you my pride, babe? I ain't no player, I just got a lot of babe. But let me tell you, I like you a lot, babe. I wanna start at the top and the bottom, babe. Now you want the shoe with the red at the bottom, babe. You know I like when you right at the top, babe. So yan guys, nagkabihan na kami. Yung mga kasama ko. Yung mga hello. Ang inamon. Yan, kita niyo ba? Hindi naman nakikita. Yan. Grabe. Pawisan na kami guys. Grabe na talaga guys. So, pawisan na kami guys. Tutulog na po ang aming kaibigan. Boy, palag. Konsikliptan mo. Konsikliptan mga kaibigan. Oy, nice one. Crab. Kasi mundin pare. Kasi babae boy. Atay! Pinakatahan mo sa sabihin. Pinakagwapo. Nakakabay pa. Record skill. Boy. Kasi ang taga-cooker. Tapos yung namin, vloggers kasi tulog na. Hey, kumusta ka ba rin? Pare, smile pare. Sobrang saya. Sobrang saya. Pero malangkot. Grabe, hirap siya naman. Ayaw ka tayo? Ayaw na lang ayaw po ila. Para na pala makapoy, araw yung balay ko lang to. Wala na karaway pare. Guys, umaga na dito sa aming kasi uncle oh. Yan. Ito rin yung kuya niya. Yan. Kaya ni balot guys. Yan guys. Maga kami ng kahoy dito. Para panggatong. Para sa bunter namin guys. Kita nyo naman diba? Grabe yung fog dito guys. Kita nyo naman oh. Sa flashlight pa lang. Dito lang kita nyo na kung gaano kahirap dito sa bundok. Manirahan guys. Yan guys oh. Ito nyo ba? Tayo lang yung taga-video para alam mo yung tipong ano. Yan, tabi-tabi po. Mikiran po kami. Tabi-tabi po. Yan guys, ayan. Tabi-tabi po. So, ayan guys. Nali mo, labas sa palanday. Yan, bumper na guys. Nakikita nyo guys. Guys, good morning Philippines, good morning words. Yan, dito po yung isang kasama natin natutulog guys. Tapos, doon sila guys. Yan. Yan guys, mapag po dito sa amin. Yan, nakita nyo pa. Wala kang makikita nga ng baba. Walang view kasi super fog po guys. Yan, yan guys. Balik tayo sa mga tao dito. Yan, tulog pa sila guys. So yan guys. Yan guys. And guys, welcome back to my channel. Nandito tayo ngayon sa bundok guys. Yan, nakikita nyo ba? Napakataas na bundok to guys. Ayan. Mami, kalau kata bahasa da siento mayaw rea. Actívate. Que aquí estamos locos top, top, top. Que aquí estamos locos top, top, top. Que aquí estamos locos top, top, top. Tira pala mano. Levanta la mano, babalog ya.
kami po ay alis na rin guys. Ano, yung mga kasama ko. Yan. So yan guys, paalis na kami guys. Paalis na kami dito. Guys, pauwi na kami ngayon guys. Nasa daan na kami sa maraming mga puno guys. So, grabe guys. Grabe yung pawis ko guys oh. Ito yun naman, yung mga tao sa taas. Diba? Ayan o. Kami guys. Grabe na guys. Hiningal na ako. Oh, 5 break.